Više patka nego mene. Dobro. Još nešto unutra sa folijom, pa ćemo da skijem foliju. Zapravo koliko sati? 10. Se snimila? Ja ću ih očistiti. Super. Aha. Znači imamo paprike, imamo mlince, imat ćemo patku. Super. A vani je vrijeme idilično, snijeg. Ti gledaš Katarina seriju Heroji strasti? Ne. je Beethoven. Beethoven? Gledala te film? Jesam. Ma ima ih više, Ovo je prvi bio. A i Lorena me ugodno iznenadila. Prvi dio je najbolji u biti. Ledeni strmi bio na filteru i da se onda filter odskija onako tehnički kako treba, a da tu samo filtera je Jovan postavio tako da je dosta ravna, bez previše